povin zan hila zani masa Saturday zan jitan news in ball pat lo now he Saturday zan hi jingka lang nilha lang tu ni jingka lang news li hi op ni hoitan tu ni chon in kong thong tawin tu ni la news hi hin ka hin ball pat de tai news si ball lo singo hin thu so la so jang tam ta om cover thi chan chu hin ki cover dik go ding hin ni la le cover man lo le la tha in sei di tan tin tu jing ka langa chan thu ki za dan ba le Burma gam sunga panda jong kiti pantha jong kiti PDF kenebi to chinnam sipai ho ki thoba call ho to mei hlei ho nahi na sata abu lo dan in ki se call ho jong hin call sipai ho jong hin air strike ball veti hian call sipai ho thi jong hi tam hle hele kilomin azat chedwang ki se hi line chule zanim salang thu chin seleng Union Home Minister Amit Sahin Manipur chamnom tai kuki hole mei lam kai ho jong kyo piding ki goin chamna hi tai normal si tai tin Rajya Sabha phong do itia press statement hi lawa hele ama en amo phone do hilawin India in Parliament Rajya Sabha phone do hi ichi ama in samno me ti hen lang hi jong le ground reality to wang cha thu se ki hideu ding samno ma hele IDP soi bola in wa ki le lo ham samnom lo ti nai samno ma hele bola free movement lo hamin sain parliament a samnom tai ti a phone do cha zomi council han chu chi chung changa chen press statement khan so lo ki Union Home Minister Amit Sahin chamno me tia sei chu mei hlei ho to ku kilam kai ho a kyo pidana sei chu zomi hon kai phapo we chamthu ke sei na ibola zomi ho ai ki het sa lo ham ai lo ibola ki dong lo ham tin press statement khan so do zomi council ho ai la Amit Sa thu sei don but nen ku ki zo council hen ku kin pi Manipur hin chule mei hlei ho serious ani hi moving hi line Amit Sahin ipi zia chamnom tai ti aphon do jing ham chi wang chu ama ho to gon khat jong hin tin